자, 그러면 잠깐 기도합시다. 우리 거룩하신 아버지 하나님, 오늘 호세아서를 공부하게 돼서 감사드립니다. 아름 бурхан минь өнөөдөр Хосea ном суралцах боломжийг өгсөж талархъя. 네, 오늘 하나님의 말씀을 잘 듣고 깨닫게 해 주시옵소서. Таны үгийг сайн хүлээн аваад ойлгон ухаарахад туслаач. 하나님의 뜻대로 우리가 하나님의 일을 잘 할 수 있도록 도와주시옵소서. Таны тааллын дагуу ажиллан үйлчлэхийг хүсэж байна. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 네, 오늘 호세아 3장을 공부합니다. Хосea 3 дугаар бүлэг. 호세아 3장의 장면은 그 이스라엘의 멸망과 회복에 대해서 말하고 있습니다. 3 дугаар бүлэг нь Израилийн сүрэл ба сэргэлт. 자, 호세아 3장의 그 내용은 크게 두 단락으로 나눌 수 있습니다. Энэ 3 дугаар бүлгийг хоёр агуулгад хувааж болно. 첫째는 다른 남자를 따라간 이 고멜을 데려오라는 하나님의 명령입니다. Өөр залууг дагаж явсан Комерийг эргүүлэн авчир гэсэн Бурхны тушаал. 호세에게 그 집을 나간 그 고멜을 다시 데려오라고 하나님이 명령을 했습니다. Хосеад Бурхан тэр гэрээсээ явсан Гомерийг эргүүлэн авчираа гэж тушаасан. 이것이 1절로 3절까지입니다. 1-3 дугаар ишлэл. 두 번째 단락은 그 이스라엘이 심판을 받은 후에 다시 회복될 것을 예언하는 내용입니다. За хоёр дахь агуулга нь Израиль дахин сэргэх болно хэмээн иш үзүүлсэн агуулга юм аа. 4절로 5절까지입니다. 4-5. 자, 첫 번째 대지, 첫 번째 대지는 여호와께서 자기 백성을 끝까지 사랑하심. За Яхова Бурхан өөрийн ард түмнээ эцэс хүртэл нь хайрлав гэсэн. 여호와께서 자기 백성을 끝까지 사랑하신다. Яхова Бурхан өөрийн ард түмнээ эцэс хүртэл нь хайрлав. 1절로 3절까지. 1-3 дугаар ишлэл. 두 번째 대지는 한국 사님 마이크 꺼주세요. 예, 잠깐만요. 이게 어떻게 된 건가? 예, 강의 계속합니다. 네네. 자, 두 번째 대지는 범죄한 이스라엘에게 하나님의 징벌이 임함. За хоёр дахь сэдв нь нүгэл үйлцэн Израильчууд дээр Бурхны шийтгэл буусан нь 4절. 4-р ишлэл. 네, 범죄한 이스라엘에게 하나님이 징벌하심. За түрүүн багш ухаар ингэж энэ 3 дугаар бүлгийг нийтд нь 3 дугаар бүлгийн хоёр агуулгад хуваана гэж ярьсан байгаа. За одоо хэлж байгаа зүйлүүд нь болохоор энэ сэдв нь байгаа. 1-3 дугаар ишлэл нь болохоор түрүү хэлсэн байгаа. За 2 дугаар сэдв нь болохоор 4-р ишлэл. 4-р ишлэл нь болохоор Бурхан Израильчуудыг шийтгсэн нь. 4절. 세 번째 대지. 마지막 날에는 이스라엘이 여호와께로 돌아옴. Эцэст нь Израильчууд Яхова руу эргэн ирсэн нь 5절입니다. 5 дугаар ишлэл. 자, 그러면 첫 번째 대지, 여호와께서 자기 백성을 끝까지 사랑하심. За эхний сэдв болох Яхова Бурхан өөрийн ард түмнээ эцсээ хүртэл хайрлсан нь 1절로 3절입니다. 1-3 дугаар ишлэл. 1절 읽어주세요. 1-р ишлэл. Дараа нь эзэн надад Израилийн хөвгүүд өөр бурхад руу эргэж үзэмтэй боовыг хайрладаг боловч эзэн тэднийг хайрладгийн адил чи дахин яваад садар боловч өөрийн нөхөртөө хайрлагдсан имийг хайрл гэв.
네, 여호와께서 내게 이르시되 이스라엘 자손이 다른 신을 섬기고 건포도 과자를 즐긴다 했습니다. Эзэн надад Израилийн хөвгүүд өөр бурхад руу эргэж үзэнтэй боовыг хайрладаг. 네. 이 하나님께서 호세아 선지자에게 이스라엘 백성들이 하나님의 특별한 사랑을 받아서 이 구속을 받았는데 다른 신, 우상을 섬긴다는 것입니다. Израильчууд бурхнаар онцгойлон хайрлагдсан боловч тэд өөр бурхад хийм шүтэнүүдийг даган мөргсөн. 그리고 건포도 과자, 이 건포도 떡을 예, 즐기면서 먹는다는 것입니다. Тэгээд тэд үзэмтэй боовыг эд таашаацгаасан гэж. 이 건포도 떡은 우상에게 바치는 제물을 말합니다. За яагаад үзэмтэй боов гэж онцлсон бэ гэхээр энэ тэр хийм шүтэнд дахил өргөдөг байгаа. 예. 이 우상을 섬기면서 우상에게 바친 제물을 또 이렇게 서로 즐겁게 나눠 먹는다는 것입니다. Тэд хийм шүтэнд мөргөд хийм шүтэнийг дагаа зогсохгүй тэр хийм шүтэнд тагсан тэр таглаа өөр хоорондоо хувааж иддэг байсан байх нэ. 예, 우상에게 바친 제물을 같이 먹는 것은 그 우상의 제사, 그 우상 제사에 참여하는 죄와 같다고 그랬습니다. За энэ тэр бурхтад хиймэл бурхтад тагсан тэр хоол хүнсийг идэх нь тэр хиймэл бурхамд хийм шүтэнд мөрөж байгаатай адил юм а гэсэн байгаа. 당시에 이스라엘, 북이스라엘 백성들이 이와 같이 하나님을 떠나서 우상을 섬기면서 우상의 제물을 서로 즐겁게 먹고 이렇게 산다는 것입니다. Тухайн үед Израильчууд яг ийхүү явж байсан байх наа. Хийм шүтэнд мөргөн хийм шүтэнийг дагаж тэр түүндээ өргөсөн дахил хоол хүнсээ өөр хоорондоо хувааж иддэг байсан байх нэ. 그리고 여호와가 그들을 사랑하나니 했습니다. 여호와께서 그들을 사랑하신다 했습니다. Эзэн тэднийг хайрлаа гэсэн байгаа. 하나님께서는 택한 백성들이 이렇게 우상을 섬기면서 우상의 제물을 먹을지라도 하나님은 그들을 끝까지 사랑하신다는 것입니다. За тэр Израильчууд хийм шүтэнд мөргөн түүнийг дагаж түүндээ өргөсөн тахлаа идэж байсан ч гэсэн бурхан тэднийг хайрласаар байсан. Эцсээ хүртэл хайрлсан юм а. 이와 같이 하나님은 자기 백성이 죄를 범했을지라도 끝까지 사랑하고 그들이 회개하고 돌아오도록 끝까지 사랑하신다는 겁니다. Тэр ард түмэн тийхүү завхарсаар байсан ч гэсэн бурхан эцсээ хүртэл тэднийг хайрлан тэднийг эргэн эртлэн өөрлөө эргэн эртлэн хайрласаар байсан. 그렇기 때문에 호세아 선지자에게 하나님께서는 이스라엘 백성을 하나님이 이렇게 우상을 섬겨도 끝까지 사랑한다는 것을 말씀하셨습니다. За ийхүү тэр ард түмэн хийм шүтэнд мөргөн дахиж түүнд мөргсөн түүнд өгсөн одоо тагсан тэр хоол хүнсээ идэж байсан ч гэсэн бурхан ард түмнийг хайрлсан хിവэрэ байгаамаа гэдгээ Хосеад хэлсэн. 그러면서 고멜이 남편을 떠나서 다른 남자와 연애하고 음행할지라도 그를 버리지 말라는 것입니다. Тийм учраас тэр Гомер нөхрөөсөө өөр хүм ирчүүдтэй завхарч тэднийг дагаж найрлаж зингэж байсан ч гэсэн тэр ихнэрээ хайж болохгүй хэмээн загсан. 다른 남자와 사랑에 빠지고 그 연애할지라도 그 고매를 버리지 말고 끝까지 사랑하고 데려오라는 것입니다. Тэр нөхрөөсөө өөр залуучуудыг хайрлан тэдэнтэй нөхцөж байгаа тэр ихнэрээ онцгойлон хайрлаж өөртөө эргүүлэн авчраа. 네. 이와 같이 호세아는 자기 아내가 비록 음행하고
다른 남자를 사랑할지라도 용서하고 끝까지 그를 사랑하고 데려오라는 것입니다. Яг өөртөө найдал тэр эхнэрээ хайрлан эцээ хүртэл хайрлаж тэр гэрээсээ явсан өөрөөс нь холдсон тэр эхнэрээ эргүүлэн гэртээ авчраа гэсэн юм аа. 2절 읽어보세요. 2절. 2-р ишлэгийг харъя. Тиймээс би 15 шекел мөнгө, нэг омер хагас 10-аар тэр имийг өөртөө худалдан авсан юм аа. 2절은 내가 은 15개와 보리 한 호멜 반으로 나를 위하여 그를 샀다고 했습니다. За 5 шекел мөнгөөр нэг омер хагас 10-аар эхнэрээ худалдаж авсан. 예, 바로 이 호세아가 그 자기 남편을 떠난 그 음행하는 고멜을 다시 데려오는데 그 몸값으로 은 15개와 보리 한 호멜 반을 값을 주고 고멜을 다시 데려온 것입니다. Нөхрөө хаж явсан тэр эхнэрээ дахиж ингэж хөл төлж худалдаж эргүүл авчраа гэж. 예, 호세아 선지자는 하나님의 명령을 순종하기 위해서 자신의 아내 고멜을 데려오기 위해서 돈을 지불한 것입니다. Тэгээд Хосea тэр эхнэрээ өөртөө эргүүлэн авчрахын тулд яасан бэ гэхээр хөлс төлсөн байх нэ. 당시의 고멜은 노예로 몸이 팔렸던 것입니다. Тэгээ яг тухайн үедээ Гомер болж зарагдсан байсан юм аа гэж. 예, 그 몸이 노예로 팔려서 그 주인에게 종노릇하는 그런 노예 상태에 있었습니다. тэрээр тухайн үедээ болж зарагдсан. Тэгээд тийм байдалтай байсан гэж. 그래서 호세아 선자는 하나님의 말씀대로 고멜을 다시 데려오기 위해서 그 몸값을 지불하게 된 것입니다. Тэгээд Хосea бурхны үгийн дагуу тэр эхнэрээ өөртөө эргүүлэн авахын тулд тэр хөлсийг өгсөн байна. 예. 그래서 은 15개와 보리 한 호멜 반을 주고 자신의 아내인 고멜을 다시 데려온 것입니다. 15 шекел мөнгө, нэг омер хагас 10-аар эхнэрээ өөртөө эргүүлэн авсан. 자, 이 고멜을 다시 데려온 이 사건은 장차 예수 그리스도께서 우리의 죄를 속죄하시기 위해서 가룟 유다에게 은 30에 팔리는 것을 보여주는 것입니다. За энэ үйл явдал нь тэр Есүс тэр Искариотын Юдас Есүсийг 30 мөнгөн зоосоор худалддаг энэ үйл явдалтай дүйдгээ гинэ. 예. 이와 같이 고멜을 데려오기 위해서 은 15개와 보리 한 호멜 반을 사고 값을 주고 사게 된 것은 장차 예수 그리스도께서 우리의 죄를 구속하시기 위해서 가룟 유다에게 은 30에 팔리는 것을 보여주는 것입니다. Хосea өөрийн эхнэр Гомера 15 шекел мөнгө, нэг омер хагас 10-аар худалдан авсан энэ үйл явдал нь тэр тухайн үед удахгүй тэр Есүс бидний тэр хүмүүсийн гин нүглийн төлөө худалдагдана 30 мөнгөн зоосоор худалдагдана гэдэг үйл явдалтай дүүх үйл явдал юм аа гэж. 그래서 예수님은 가룟 유다에게 은 30에 제사장들에게 예수님을 넘겨주게 됩니다. Искариотын Юдас 30 мөнгөн зоосоор Есүсийг тэр хичнэт өгсөн худалдсан. 그리고 예수 그리스도는 하나님의 택한 백성들의 죄를 구속하기 위해서
자신의 십자가에 친히 못 박히시고 죽으신 것입니다. Тэгээд Есүс 30 мөнгөн зоосоор худалдагдаад бидний гим нүглийн төлөө загалмаа дээр цовдлогдсон. 예, 이것을 보여주는 것이 오늘 그 2절의 그런 말씀인 것입니다. За энэ үйл явдлыг урьдчилан харуулсан зүйл бол өнөөдрийн бидний харж байгаа Хосea 3-ын 2 дугаар ишлэл юм аа. 우리는 다 죄와 그 사망의 그런 노예 가운데 지내던 사람들입니다. Бид бүгдээрээ тэр үхлийн боолчлол дор байсан юм. 그 우리를 그 죄에서 구속하시기 위해서 예수님은 우리 죄의 대가로 친히 십자가에 달려서 죽으셨습니다. Тэгээд тэр үхлийн боолчлолоос биднийг чөлөөлөхийн тулд Есүс загалмаа дээр цовдлогдсон юм аа. 하나님의 택한 백성들을 죄에서 구원하시기 위해서 자신이 친히 십자가에서 피를 흘리셔서 우리 죄를 속죄해 주신 겁니다. Бурхны сонгосон ард түмнийг аврахын тулд тэр өөрөө өөрийн биеэрээ загалмаа дээр цовдлогдсон цусаа урсгасан юм аа. 그걸 오늘 보여주고 있는 내용이 바로 2절입니다. За энэ зүйлийг харуулж байгаа тэр Библийн хуучин гэрээний Библи дэх тэр зүйл нь өнөөдөр одоо бидний харж байгаа Хосea 3-ын 2 дугаар ишлэл юм аа. 이것은 장차 하나님의 택한 백성들이 하나님께서 예수 그리스도를 보내주셔서 십자가에 흘리신 피로 다 죄에서 구원해 주시겠다는 그런 언약을 보여주는 것입니다. Энэ Хосea 3-ын 2 дугаар бүлгийн 2 дугаар ишлэлээр гарч байгаа энэ утга агуулга бол тэр Есүс удахгүй ирээд Бурхны сонгосон ард түмнүүдийн төлөө худалдагдсан тэр загалмаа дээр цовдлогдсон цусаа урсгаж тэднийг аврах болно гэсэн илрэл юм аа. 3절 한번 읽어주세요. 3 дугаар ишлэл. 그에게 이르시기를 너는 많은 날 동안 나와 함께 지내고 음행하지 말라고 했습니다. Тэгээд би түүнд чи олон хоног надтай хамт байх учиртай чи бие үнэлж болохгүй. 이 말씀은 호세아 선지자가 자신의 아내를 은 15개와 보리 한 호멜 반으로 사고 난 후에 호멜에게 다시는 음행하지 말라고 권면하는 것입니다. 3 дугаар ишлэлээр сая уншсан хэсэг бол Хосea эхнэрээ 15 шекел мөнгө нэг омер хагас 10-аар худалдаж авсны дараа чи бие үнэлж завхаарч болохгүй гэж хэлсэн байгаа. 다시는 자기를 떠나서 다른 남자를 따르지 말라고 이렇게 권면하고 있습니다. Дахиж өөр ирчүүдийг бүү дагаа. Надаас бүү холдоо гэж байгаа. 그러면서도 호세아도 절대로 그 고멜을 버리지 않을 것이라고 끝까지 사랑할 것이라고 그렇게 말을 하고 있습니다. Тэгээд гомер нөхдөд юу гэсэн бэхээр эцээ хүртлээ өөрийг чинь дагнаа, өөрийг чинь хайрлнаа гэсэн. 3절의 내용은 결국은 하나님께서 이스라엘 백성들이 다시는 음행하지 말고 우상 숭배하지 말고 하나님만 섬기라고 그렇게 권면하는 내용과 같습니다. За энэ ишлэл нь бурхан Израильчуудад дахин нүгэл бүүлдээ гэж сануулan хэлж байгаатай адил юм аа. 하나님께서 이스라엘 백성을 끝까지 사랑하신다는 겁니다. Бурхан Израильчуудыг эцсээ хүртэл хайрлнаа гэсэн үг юм аа. 그들이 혹시 죄를 질지라도 버리지 않겠다고 하신 겁니다. Тэд гим нүгэл үйлдэж байсан ч би тэднийг хаяхгүй гэсэн Бурханы үг юм. 그러니까 이스라엘 백성들도
하나님을 끝까지 사랑하라는 겁니다. Тийм болохоор Израильчууд та нар эцсийн хүртэл Бурхныг хайрлаа гэж байгаа. 다른 신, 우상을 섬기지 말라는 것입니다. Өөр бурхтыг хин шүтэнийг бүү шүт. 자, 4절. 이스라엘 자손들이 많은 날 동안 왕도 없고 지도자도 없고 제사도 없고 주상도 없고 에봇도 없고 드라빔도 없이 지내다가 했습니다. Дөрөвдүгээр ишлэл. Учир нь Израилийн хөвгүүд олон хоногийн турш хаангүй, ноёнгүй, тахилгүй, ариун, багангүй, ефодгүй, гэрийн шүтээнгүй үлдэх болно. 자, 이것은 그 하나님께서 이와 같이 이스라엘 백성들을 끝까지 사랑하시고 버리지 않겠다고 권만 하시면서 회개하고 돌아오라고 한 겁니다. За ийхүү бурхан тэр Израильчуудыг эцсээ хүртэл хайрлана гэдгээ сануулan хэлээд гимшиж эзэн рүү над руу эргэж ирээ гэж сануулж байгаа юм аа. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 회개하지 않고 끝까지 우상을 버리지 않고 이렇게 하나님의 말씀을 불순종하게 됩니다. За бурхан ийхүү хэлээд байхад чинь Израильчууд эцсээ хүртэл дуулуургүй байсаар байсан, гим нүглээ хаяхгүй байсан. 그래서 하나님은 할 수 없이 이스라엘 백성들을 이렇게 징벌하게 됩니다. Тийм учраас бурхан яалтчгүй Израильчуудыг шийтгэж байгаа юм. 이스라엘 백성들을 어떻게 징벌합니까? За тэгээд тийхүү шийтгэлтэй хэрхэн шийтгсэн бэ? 그것이 이제 4절 내용이죠. За тэр энэ дөрөвдүгээр ишлэлээр гарч байгаамаа. 그래서 4절은 범죄한 이스라엘 회개하지 않고 끝까지 범죄한 이스라엘 백성을 하나님이 징벌하신다는 내용입니다. За тэгээд эцээ хүртэл гимшихгүй нүглээ улаахгүй байгаа ард түмнийг бурхан шийтгэнэ гэж байгаа. Дөрөвдүгээр ишлэл. 이스라엘 자손들이 우상을 섬긴 그 죄값으로 이방의 포로 생활을 하게 된다는 것입니다. Израильчууд тийхүү эцээ хүртэл гимшихгүй явсны үр дүнд тэр Бабилон руу цөллөгднө гэсэн агуулга гарч байгаа. 이방의 여러 나라로 이렇게 끌려가고 노예, 포로로 끌려가서 이렇게 큰 환난 가운데 어려움을 당한다는 것입니다. Тэр олон улс орнууд руу тэд харан бутарч боолчлогдсон хүнд хэцүүг амсах болно. 그래서 그 노예로 살아갈 때는 그들에게는 왕도 없고 또 이렇게 왕자도 없다고 했습니다. Тийгүү тэд харийн нутагт тархан боолчлогдож байх хугацаанд тэдэнд хаан байхгүй байх болно, ноёнч байхгүй байх болно. 이스라엘 나라에서 본토, 이스라엘 나라에서 살 때처럼 이스라엘 나라에 왕도 없고 왕자도 없다고 이렇게 하나님이 징벌하신 겁니다. Юу гэхээр тэр Израилийн нутагт Израиль хунтуй 왕이 없다고? 이스라엘을 다스리는 이스라엘이 왕이 하나님이 없게 하신다는 겁니다. 왕자도 없게 하신다는 겁니다. Израильчуудыг захирах хаангүй болох болно. 또 하나님은 이 주상도 없게 하신다는 거예요. 주상. За тэгээд 주상 주상은 뭐 나무로 만든 우상입니다. гэрийн шүтээнгүй тэд бас шүтээнгүй болох болно гэсэн. 이 나무로 만들어서 그 우상을 섬겼던 이스라엘 백성들, 그 주상도 하나님이 다 없애버린다는 거예요. За гэрийн шүтэн гэдэг нь юу гэхээр тэд нөө хиймэл шүтэн хийгээд түндээ мөргөж тагчээсэн шүү дээ. Тэгвэл тэр нь хүртэл байхгүй байх болно гэж. 또 에봇. 이것은 에봇은 제사장들이 하나님을 섬길 때 성전에 들어갈 때 입던 그런 옷인데 그것도 하나님이 없애신다는 거예요.
Бас дөрөвдүгээр эшлэлдээ ефодгүй гэж байгаа. За тэгвэл ефод нь юу гэхээр тэр тахилч нар ингээд тэр ахлах тахилч тэр хурлын майхан руу орохдоо өмсдөг байсан ийм өмсгөл байгаамаа. За 그래도 하나님을 섬기는 제사장도 하나님이 다 없게 하신다는 거예요. ефод нь ч хүртэл байхгүй болно. Тэр ефодыг өмсөх тахилч хүртэл байхгүй. тахилчийг хүртэл бурхан байхгүй болгоно гэж. 또 드라빔도 없이 지내게 하겠다는 겁니다. 드라빔 이게 뭐지? 4절에 나와 있잖아요. 4절. 4절에 보면 드라빔이 아름 막는구이. 예. 자, 이것은 이제 우상이죠. 드라빔도 우상입니다. 자, 이 아름 막는 хүртэл бас шүтэн зүгээр хиймэл шүтэн юм аа. 자, 이 말씀은 결국은 이스라엘 백성들이 나라가 망한다는 것입니다. 이스라엘 나라가 망하고 Дөрөвдүгээр ишлэл яг тэгвэл яг эцсийн дүнд юу хэлээд байгаа гэхээр Израильчууд сүрнэ гэдгийг хэлж байгаа юм аа. 그리고 이방 나라로 포로로 끌려갈 것을 예언하고 있는 것입니다. Хар улс руу боолчлогдноо, дүрх болно гэдгийг иш үзүүлгээр хэлж байгаа ишлэл юм аа. 그 이스라엘 나라의 왕이나 그 왕자도 다 포로로 끌려가는 것입니다. Тэр Израильчууд хаана төдийгүй ард түмэн нь бүгд боолчлогдноо, цөллөгднөө. 그들이 섬기고 그들이 즐겼던 그 우상도 하나님이 다 없애버린다는 거예요. Тэдний үйлчлэн дагаж явж байсан, шүтэж байсан тэр хийм шүтэнийг нь хүртэл бурхан устгана. 이와 같이 하나님께서는 끝까지 불순종하고 회개하지 않고 하나님께 돌아오지 않는 이스라엘 백성들을 이렇게 엄하게 징계하시는 것입니다. Ийхүү эцсээ хүртэл тэдэнд боломж олгосоор хахад тэр боломжийг барьж авахгүй байгаа ард түмнийг бурхан шийтгэх болно гэдгээ сануулan хэлж байгаа юм. 그래서 이 북이스라엘은 BC 722년에 아수르에 의해서 결국은 나라가 멸망을 당합니다. За ийхүү энэ хойд Израильчууд манай эртний өмнөх 722 онд Ассирчуудад ялагдан боолчлогдсон, цөллөгдсөн юм аа гэж. 나라가 망하고 그 왕이나 왕자도 다 이렇게 포로로 끌려가고 그런다는 것입니다. Тэр улс нь сүрч хаан нь төдийгүй үр удмууд нь тэр хаан хүүгүүд нь хүртэл цөллөгдөж байгаамаа. 또 하나님을 섬기는 제사장도 다 하나님이 없애시겠다는 겁니다. Тэгээ бурханд үйлчилж ирсэн тэр тахилчийг нь хүртэл бурхан устгам үгүй болгоно гэж байгаа. 이와 같이 하나님이 크게 진노하셔서 이스라엘 백성을 이렇게 나라를 멸망을 당하게 하고 이방 나라의 포로로 노예로 끌려갈 것을 이렇게 강력하게 경고하는 말씀이에요. Ийхүү бурхан ихэд хилэгнэж тэр Израиль ард түмнийг шийтгэх болно гэдгийг анхааруулan хэлж байгаа юм аа. 그리고 이 말씀대로 BC 722년에 아수르에 의해서 북이스라엘은 이 말씀대로 완전히 멸망을 당하고 포로로 끌려갑니다. За тэгээд энэ үгийн дагуу манай эртний өмнөх 722 онд Израильчууд тэр Ассирчуудад ялагдан цөллөгт явцгаасан. 자, 세 번째 대지를 말씀드립니다. За 3 дахь сэдвэн 그러나 이런 하나님의 징벌 가운데서도 이 마지막 날이 있다는 것입니다. 이 마지막 날. за бурхны энэ шийтгэлийн үед эцсийн өдөр гэж байгаа гинэ. 이것은 예수 그리스도께서 오시는 때를 말합니다. За тэр нь юу вэ гэхээр Есүс Христ ирэх тэр цаг үеийг хэлж байгаа юм аа. 예, 북이스라엘이 우상 숭배 죄로 나라가 망하고 또 이방 나라의 포로로 끌려가서 예수 그리스도께서 오실 때까지 이렇게 포로 가운데 산다는 것이죠. Тэр
Хойд Израильчууд гим нүглээсээ болоод цөллөгдөн тэр боослогдож байх үед нь боослогдно гэсэн үг юм аа гэж. 그때 다시 회개하고 하나님께 돌아온다는 것입니다. Тэгээ тэр боослогдож байхдаа гимшин бурхан руу эргэж ирэх болно гэсэн үг юм аа. 그래서 그들의 신앙을 다시 회복하고 우상을 버리고 하나님만 섬긴다는 것입니다. Тэдний итгэл дахин шинчлэгдэж хиймэл шүтэнэ хаян орхиж бурхан руу эргэж ирнэ гэсэн үг юм. 예, 그래서 그 내용이 바로 5절입니다. За 5 дугаар ишлэлээр тэгж гарч байгаа. 그 5절. 5절이 바로 그 내용이죠. 5 5절. дугаар ишлэл. 자, 5절 읽어보겠습니다. 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 했습니다. 5절. 5 дугаар ишлэл үүний дараа Израилийн хүүгүүд эргэж. 자, 그 후는 이 마지막 날인데 바로 그 후는 뭐냐면 신약시대 예수 그리스도께서 오시는 날을 말합니다. За үүний дараа гэж байна. За тэгвэл энэ нь үүний дараа гэж ямар цаг үеийг хэлж байгаа вэ гэхээр тэр шин гэрээний үе буюу тэр Есүс Христ ирсэн үеийг хэлж байгаа юм аа. 그 이방 나라에 흩어져 있던 그 하나님의 백성들이 그때 복음을 듣고 회개하고 다시 하나님께 돌아온다는 그런 소망의 메시지입니다. Тэр харь улсад тархсан байсан Израиль ард түмэн тэр Есүс Христэд итгэх итгэлээр дахин нэгднэ. 그들이 하나님이 여호와께 복음을 듣고 돌아온다는 것이죠. Тэд тэр Есүс Христийн сайн мэдээг сонсоод дахин эргэж ирнэ гэсэн үг юм аа. 그들이 하나님께 돌아와서 제일 먼저 그들은 하나님과 다윗 왕을 구하는 일을 하게 된다는 것입니다. Харигва 다윗 왕을 구하는 일을 하게 된다는 것. тэд бурхан руу эргэж ирээд хамгийн түрүүнд тэр өөрсдийн хаан Давидыг хайх болно гэсэн. 자, 5절 내용에 보시면 그 후에 이스라엘 자손이 돌아와서 그들의 하나님 여호와와 그들의 왕 다윗을 찾는다고 했습니다. 5 дахь ишлэлийг дахиад харъя. Үүний дараа Израилийн хүүгүүд эргэж өөрсдийн бурхан эзэн өөрсдийн хаан Давидыг хайх болно. 이 하나님께 돌아온 그 백성들이 제일 먼저 할 일은 하나님을 찾는다는 것입니다. Бурхан руу эргэж ирсэн тэр ард түмний хамгийн түрүүнд хийж байгаа зүйл нь тэр бурханыг эрен хайж байгаа юм аа. 그래서 이 하나님을 찾는다는 것은 하나님의 말씀을 철저하게 순종한다는 것입니다. Бурханыг эрен хайна гэдэг нь юу гэсэн үг вэ гэхээр бурханыг бүрэн дагнаа гэсэн үг юм аа. 그래서 이제부터는 하나님의 뜻대로만 살겠다고 이렇게 뜻을 정하는 것입니다. Одооноос эхлэн зөвхөн бурханы хүслээр л алхан явнаа гэсэн тэдний тэр одоо хүсэл эрмэлзэл нь юм аа гэж. 그래서 우리도 자주자주 하나님을 찾아야 됩니다. Бид байнга эзэн бурханыг эрэлхийлэх хэрэгтэй, эрен хайх хэрэгтэй. 하나님을 찾는다는 것은 무슨 뜻이죠? бурханыг эрен хайна гэдэг нь юу гэсэн үг юм бэ? 이제부터는 하나님의 말씀을 순종하겠습니다. Одооноос эхлээ бурханы үгэнд дуулууртай байя. 이제부터는 내 뜻대로 살지 않고 하나님의 뜻대로 살겠습니다. Одоо өөрийнхөө хүслээр явах болёо. Бурхан таны хүсэл тааллаар явъя 그렇게 하나님을 찾는 것입니다. гэж бурханыг эрен хайж байгаа юм аа. 그리고 두 번째로 다윗 왕을 찾는다고 했습니다. За тэгээ хоёрт нь Давид хааныг хайна гэсэн байна. 이 다윗 왕을 찾는다는 것은 다윗이 섬기던 하나님, 그 하나님 다윗의 신앙을 다시 찾겠다는 것입니다. Тэр Давид хайна гэдэг нь тэр Давидын итгэлийг Давидын явж байсан алхаж байсан тэр итгэлийг дагаж мөрднө гэсэн үг юм аа. 다윗이 어떻게 하나님을 섬겼습니까? Давид бурханыг хэрхэн дагаж байсан бэ?
온전한 마음과 기쁜 뜻으로 하나님을 섬겼다고 했습니다. Бүрэн дүүрэн сэтгэлээр баяр хөөртэй сэтгэлээр эзэн бурхныг дагсан, эзэн бурханд үйлчлсэн гэсэн байгаа. 다윗은 온전한 마음을 다하고 성품을 다하고 힘을 다해서 온전하게 하나님을 섬겼다고 했습니다. Бүх зүрх, бүх сэтгэл, бүх хүчээрээ эзэн бурханд үйлчлэн дагсан гэсэн байгаа Давид. 그리고 하나님을 기쁘게 즐거운 마음으로 하나님을 섬기는 그런 다윗의 신앙을 본받겠다는 거죠. Тиймээс тэр Давид чиг бурхныг баяр хөөртэйгээр дагах болно гэж байгаа. 그 내용은 이제 역대상 28장 9절을 나중에 한번 찾아보시기 바랍니다. За энэ тухай Шаштрын дээд 28-ийн 9-дэр гарч байгаа 28장 9절. 28장 9절에 나와 있으니까 나중에 한번 Шаштрын 찾아보세요. дээд 28-ийн 9-дэр энэ саяны багш ярьсан энэ утга агуулга гарч байгаа шүү гэж. 또 다윗의 신앙이 또 나온 말씀이 또 있습니다. За Давидын итгэлийн талаар дурдсан Библийн хэсэг бас байгаа. 열왕기상 14장 8절. Хаадын дээд 14-ийн 8. 열왕기상 14장 8절에도 나중에 찾아보시기 바랍니다. Хаадын дээд 14-ийн 8-ыг тэмдэглээд аваарай. Тэгээд дараа нь та бүхэн өөрсдөө хайгаад уншаарай. 그때 여기에 다윗의 신앙이 나옵니다. Давидын итгэлийн тухай гардаг юм аа. 다윗은 내 종 다윗이 내 명령을 지켰다고 나옵니다. Миний боол Давид миний тушаалуудыг сахисан гэсэн байгаа. 다윗의 신앙은 하나님의 명령을 지키는 신앙입니다. Давидын итгэл нь Бурхны тушаалуудыг сахидаг итгэл юм аа. 둘째는 전심으로 하나님을 따르는 신앙입니다. За хоёрдугаарт нь бүх оюун ухаанаараа Бурхныг дагдаг итгэл юм аа. 셋째는 하나님 보시기에 정직하게 행하는 것입니다. За гуравт нь Бурхныг харахад итгэмжтэйгээр түүнийг дагсан юм аа. 자, 다윗 왕을 찾는다는 것은 다윗의 신앙을 찾는 것입니다. Тэгвэл Давид хааныг эрен хайна гэдэг нь түүний итгэлийг эрен хайж байгаа гэсэн үг юм аа. 자, 다윗의 신앙 첫 번째가 뭐예요? 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 하나님을 섬기는 그 신앙이에요. За Давидын итгэл юу вэ гэхээр нэгдүгээрт нь бүх зүрх сэтгэлээрээ эзэн бурханд үйлчилж дагаж байгаа итгэл. 또 하나님의 명령을 지키는 신앙. Мөн бурхны тушаалд дуулууртай байгаа итгэл. 또 전심으로 하나님을 따르는 신앙. Бүх хүчээрээ бурхныг дагаж байгаа итгэл юм аа. 또 하나님 보시기에 정직한 일만 행하는 신앙입니다. Бурхны нүдэнд тааламжтай итгэл юм аа. 이런 신앙을 다시 회복한다는 겁니다. Тэгвэл энэ итгэлийг дахин сэргээн босгоно гэж байгаа юм. 다시 말하면 다윗처럼 하나님의 계명과 규례를 힘써서 지키겠다는 것입니다. За өөрөөр хэлэх юм бол энэ Израильчууд тэр Давидын итгэлийг даган бурхны зарилгыг бүх хүчээрээ даган мөрднө гэж байгаа итгэл юм аа. 그래서 우리도 자주자주 하나님을 찾고 이런 다윗의 신앙을 찾아서 우리 신앙을 회복하고 하나님을 잘 섬겨서 복을 받으시기 바랍니다. Яг үнтэй адил бид бас ялгаагүй ямагт эзэн бурхнаа эрэлхийлэн хааж тэр эзэн бурхантай ойр байцгаая. 자, 그리고 5절 끄트머리에 이렇게 말하고 있습니다. 5절 네네. 하반절에는 마지막 날에는 여호와를 경외함으로 여호와와 그의 은총으로 나아가리라 했습니다. 5-р ишлэлийн сүүлчийн хэсгийг харъя. Эцсийн өдрүүдэд эзэнт болон түүний сайн сайхан руу тэд чичрэн ирэх болно. 네. 그리고 이스라엘 백성들이 하나님께 돌아와서 이제 하나님을 경외하고
그 명령을 지키면서 또 행복과 이 축복을 누리며 살게 된다는 것을 보여주는 겁니다. За ийхүү Израиль ард түмэн эзэн бурхан руу иргэн ирээд түүний тэр ёроолыг түүний сайн сайхныг эдлэн явах болно гэдгийг гэрчлэн харуулж байгаа юм аа. 이와 같이 호세아 선지자는 이스라엘 백성들이 자신들의 죄로 인해서 오랜 세월 동안 이방 나라의 노예 생활, 이 포로 생활을 하는 큰 환난을 당할 것이라고 말했어요. За яг ийхүү энэ Хосеа иш үзүүлэгч юу гэж хэлж байгаа вэ гэхээр Израилаар түмэн тэр бурхан дуулуургүй итгэлгүй байдлаасаа болон маш их тэр зовлонг амсах болно. Тэгж амсныхаа дараа бурхан руу эргэж ирэх болно гэдгийг иш үзүүлэн сануулan хэлж байгаамаа. 그러나 예수 그리스도께서 오실 때 하나님의 메시아 구세주를 보내셔서 그들을 다시 회개시키고 하나님께 돌아오도록 복음을 듣게 하신다는 겁니다. Тэгээд тэр Есүс дахин эргэж Есүс энэ ертөнцийн ирэн тэр өөрийн ард түмнээ гимшилт хүргэж тэр ард түмэн эзэн рүү эргэн буцах болно. 그래서 그들은 과거에 죄 때문에 빼앗겼던 그 하나님을 섬기는 특권, 하나님만 섬기는 특권을 다시 찾게 된다는 것입니다. Тиймгүй тэд урд нь алдсан байсан тэр бурханд үйлчлэх эрхээ эргүүлэн олж авах болно. 그래서 그들의 유일신 여호와 하나님만 섬기는 신앙으로 회복된다는 것입니다. Тиймгүй тэд цор ганц бурханд итгэх итгэлээ сэргийх болно. 그리고 거룩한 하나님의 백성으로서 이렇게 성실하게 믿음으로 살아가는 이 축복을 받는다는 것입니다. Ариун ард түмнийхээ хувьд тэд бурхны ёроолоор алхан явах болно гэж байгаа юм. 자, 그래서 우리가 이 3장을 통해서 우리가 오늘날 배울 수 있는 교훈이 있습니다. Энэ 3 дугаар бүлгээр дамжуулан бид нэр өнөөдөр сурах сургамж бидэнд байгаа. 모두 세 가지 교훈을 배울 수 있습니다. За 3 зүйлийг 3 ийм сургамж байна гэж. 첫 번째 교훈은 하나님은 한 번 사랑하기로 선택한 자는 끝까지 사랑하신다는 것입니다. За нэгдүгürt нь бурхны бурхан хайрлахаар сонгосон нэгнээ эцсээ хүртэл хайрладаг юм аа. 여러분 이런 하나님을 여러분들이 믿어야 됩니다. 믿고 신뢰해야 됩니다. Ийм бурханд итгэн найдацгаая. 이것을 이 고멜을 사랑하라는 그 하나님의 말씀을 통해서 우리가 깨달을 수가 있고요. За үүнийг тэр Гомерыг эргүүлэн өөртөө авчирч хайрлаа гэж хэлж байгаа тэр бурхны тушаалаас бид нэр ойлгож болно. 또 이스라엘 백성들 우상을 섬기며 하나님을 참 배반한 이스라엘 백성들 하나님은 끝까지 버리지 않고 사랑하신다는 걸 통해서 우리가 알 수 있습니다. Тэр хим шүтэнийг даган мөргөж байгаа Израильчуудыг бурхан эцсээ хүртэл хайрлаж байгаа тэр байдал хайраас нь бид нар бас ойлгон ухаарч болно. 예. 그 우리도 이와 같이 하나님의 성품을 받았어요. За 하나님의 성품을 받았죠. 이런 사랑의 성품 받았습니다. бид бүгдээрээ бурхны энэ хайрын зан чанарыг дуурайсан юм аа гэж. 그래 우리도 끝까지 하나님을 사랑을 가지고 다른 사람을 끝까지 사랑해야 됩니다. Бид бурхныг эцсээ хүртэл хайрлаж, бусдыг ч бас эцсээ хүртэл хайрлцгаая. 변함없이 우리도 하나님을 사랑하고 내 이웃을, 내 형제를 끝까지 사랑해야 됩니다. Хувиран өөрчлөгдөлгүй тэр хөршөө эцсээ хүртэл хайрлцгаая. 자, 두 번째 배우는 교훈이 있습니다. За хоёр дахь сургамж нь 죄로 인한 고통과 환난 가운데 있는 성도들은
하나님의 은혜로운 구원을 소망하면서 끝까지 기다려야 됩니다. Гим нүглээс болж тэр шийтгэл дунд байгаа итгэгч нар Бурхны хайрыг эцсээ хүртэл хүлээх хэрэгтэй. 비록 죄로 인해서 그 징계로 고통과 환난을 당할지어도 당하는 성도들이 있다면 끝까지 하나님의 이런 은혜로운 그 구원이 임할 때까지 끝까지 잘 인내하며 기다려야 됩니다. Гим нүглээс болон шийтгэл дунд байгаа, шийтгэл дор байгаа хүмүүсүүд яг энэ бидний харж байгаа ишлэлийн дагуу, бидний харж байгаа энэ Библийн хэсгийн дагуу эцсээ хүртэл тэр зовлон дотроо ч гэсэн эцсээ хүртэл эзэн бурхан руу хандан түүн рүү хараагаа чиглүүлцгээе. 예. 그 죄의 징계로 고통이나 환난을 당하는 성도들은 회개하면서 겸손하게 하나님의 은혜를 구하고 기다려야 됩니다. Тэр нүглээсээ болон болоод тэр зовлон дор байгаа хүмүүсүүд бурханд гим нүглээ түүнд улааж эзэн бурханаа ямагт ширтэн харцгаая. 세 번째 교훈이 있습니다. За 3 дахь сургамж нь юу вэ гэхээр 예. 하나님의 백성은 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬 때에 진정한 행복과 축복을 누리게 된다는 것입니다. бурханы ард түмэн түүний тушаалыг дуулууртай дагахад бурханы жинхэнэ өрөөлийг хүртэх болно. 예. 하나님의 백성은 하나님을 경외하고 그 명령을 지킬 때에 진정한 행복과 축복을 누리게 된다는 것을 우리가 배울 수가 있습니다. Бурханы ард түмэн түүний тушаалуудыг даган түүнд дуулууртай байх юм бол түүний гайхамшигт тэр өрөөл амар тайвныг эдлэх болно гэж. 예, 잠깐 기도합시다. 야, 거룩하신 아버지 하나님, 이 시간에도 호세아를 공부할 수 있도록 은혜 주신 거 감사합니다. хариуцсан бурхан минь энэ цагт Хосea намнаас суралцах боломжийг өгсөн учраас талархъя. 예. 하나님의 말씀을 잘 들어서 깨닫게 해 주시옵소서. Таны үгийг сонсоод сайн ойлгоход туслаач. 이 호세아서를 통해서 하나님이 원하시는 뜻을 저희들이 확실하고 분명하게 잘 깨닫게 해 주시옵소서. Энэ номоор дамжуулан таны хүсэл тааллыг сайн тодорхой ойлгон ухамсарлахад туслаарай. 그래서 우리가 하나님의 그 뜻대로 하나님의 일을 잘 할 수 있는 그러한 귀하고 복된 일꾼들이 되게 해 주시옵소서. Таны таалалд нийцсэн таны өрөөлтэй эзний ажилчид болгооч. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 아멘. 자, 이 시간은 호세아 4장을 공부합니다. 4-р бүлгийг харцгаая. 호세아 4장은 여호와를 아는 지식이 없으므로 백성들이 망했다 이렇게 나옵니다. За 4-р бүлэг нь болохоор Израиль ард түмэн Яховаг мэдэх мэдлэггүйгээсээ болоод сүрлсэн гэсэн байна. 자, 이스라엘 백성들이 그 멸망을 당한 그 원인을 4장에서는 정확하게 이렇게 지적하고 있습니다. За энэ 4-р бүлэг нь тэр Израильчууд сүрч байгаа тэр шалтгааныг нь маш тодорхой хэлж харуулсан байгаа. 하나님을 아는 지식을 이들이 버렸기 때문에 Тэд Бурхныг мэдэх мэдлэгийг удаа гიშгцгээсэн юм аа. 그럼 곧바로 하나님을 아는 지식이라는 것은 곧 하나님의 말씀을 버렸다는 것입니다. Бурхныг мэдэх мэдлэг гэдэг нь юу гэхээр Бурхны үгийг хайсан юм аа. Бурхны үгийг хэлж байгаа юм аа гэдэг.
예, 이 하나님의 백성들이 하나님의 말씀을 버리게 되면 결국 하나님의 진노로 버림을 당하게 되는 것입니다. Бурхны үгийг улдааг шинэ гэдэг нь тэр Бурхны уур хилэн хүртгээс өөр аргагүй ийм байдалтай юм аа. 자, 우리가 역대상 28장 9절을 한번 잠깐 봅시다. Шаштрын дэд 역대상 28장 9절. шаштрын дэд 28-ийн 9-ыг харъя. 자, Шаштрын дээд юм байна шүү. Шаштрын дээд 28-ийн 9. 자, 우리가 이 말씀을 좀 평생토록 우리 마음에 간직하시기 바랍니다. За энэ ишлэлийг сэтгэл зүрхэндээ хадгалаад авцгаагаарай. 내 아들 솔로몬아, 너는 내 아버지의 하나님을 알고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 섬길지어다 했습니다. Миний хүү Соломон өөрийн эцгийн бурхныг таньж мэдэн бүх зүрх болон оюун ухаанаараа түүнд үйлчлэх тун. 예, 이것은 다윗 왕이 그 아들 솔로몬에게 그 유언으로 전해준 말씀입니다. Давид хаан өөрийн хүү Соломонд гэрээслэн үлдээсэн түүний гэрээслэл нь. 그 유언의 내용이 뭡니까? 첫 번째가 За энэ гэрээслийн хамгийн ихэнд нь юу гэсэн бэ гэхээр 하나님을 알라는 것입니다. бурхныг таньж мэдээрэй. 아버지 다윗의 하나님이 어떤 분인가를 알라는 것입니다. Тэр эцгийн чинь бурхан ямар болохыг таньж мэдээ. 그리고 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 그 하나님을 섬기라는 것입니다. Тэгээд бүх зүрх, бүх оюун ухаанаараа түүнд үйлчил. 그 여호와께서는 모든 마음을 감찰하시고 모든 의도, 모든 그 사상을 아신다고 했습니다. Учир нь эзэн болвол тэр бүх зүрхнүүдийг шалгадаг, бүх бодол санааны хандлагыг мэддэг. 다윗이 하나님을 어떻게 알았습니까? Давид бурхныг яаж таньж мэдсэн юм бэ? 문 마음, 모든 사람의 마음을 감찰하신다. 감찰하시는 하나님. Давид бурхныг хэрхэн мэддэг байсан бэ гэхээр бүх зүрхнүүдийг шалгадаг бурхан гэж мэддэг байсан. 모든 사람의 마음을 살피시고 감찰하시는 하나님을 다윗은 깨닫게 된 것입니다. Тэр бүх зүрхнүүдийг шалгадаг бурхныг Давид ойлгон ухаарсан байсан юм аа. 사람은 외모를 보지만 나 여호와는 사람의 중심을 본다 그랬어요. Хүн гаднах төрхийг хардаг болоод эзэн бурхан би тэр хүний дотоодхыг хардаг юм аа гэж альцсан байгаа. 이와 같이 하나님을 우리가 바로 알아야 됩니다. За яг үүн шиг бид бурханыг бүрэн таньж мэдэх хэрэгтэй. 마음을 감찰하시고 모든 사상, 모든 생각을 다 아신다는 거예요. 네? 모든 마음의 생각을 다 아신다는 거예요. Бурхан бүх зүрхний бодол санаа, хандлагыг мэддэг юм аа. 자, 그리고 네가 만일 그를 찾으면 만날 것이요. 만일 네가 그를 버리면 그가 너를 영원히 버리신다 그랬어요. Хэрвээ чи түүнийг хаавал түүнийг олно, харин чи түүнийг умартах аваас тэр чамайг мөнхөд орхино. 우리가 하나님을 찾으면 하나님은 우리를 만나 주시겠다는 겁니다. Бид бурханыг эрен хайх юм бол тэр бидэнд олдно гэж байгаа юм. 그리고 하나님을 버린다는 것은 하나님의 말씀을 버리게 되면 하나님의 말씀을 버리면 하나님도 우리를 버리신다는 거예요. Тэгээ бурханыг хайнаа гэж байгаа нь түүний үгийг хайнаа гэж байгаа юм. Тийм болохоор тэр ч бас биднийг хайнаа гэсэн үг юм аа. 저는 역대상 28장 9절 말씀을 젊었을 때부터 늘 마음에
이 말씀을 간직하고 이 말씀을 생각하고 하나님을 기쁘시게 하려고 마음을 많이 애를 썼습니다. Тэгээ би баг залуугаасаа эхлэн шаштрын дээд 28-ийн 9-р ишлэл одоо бидний харж байгаа энэ ишлэлийг баг залуугаасаа эхлэн дагаж мөрдөж энэ үгийн дагуу алхахыг маш их хичээн зүтгэж явсан. 근데 이스라엘 백성들이 이런 하나님을 버린 것입니다. Израильчууд энэ бурхныг хайсан. 이런 하나님의 말씀을 버린 거예요. Тэд энэ бурхны үгийг хайсан юм аа. 버리고 결국 우상을 섬기고 우상을 이렇게 따라간 것입니다. Тэд бурхныг хайж хийм шүтээнийг дагцгаасан юм. 그래서 결국은 이스라엘 백성이 멸망을 당하게 된 것이죠. Тэгээд эцэстээ энэ ард түмэн сүрцгээсэн юм аа. 자, 호세아 4장. 자, 이래서 호세아 4장에는 이스라엘 백성들이 그 근본적인 죄, 이스라엘 백성들이 근본적인 그 죄를 하나님이 직접적으로 이렇게 고발하시는 겁니다. Тэгээд энэ Хосea 4-р бүлэгт бурхан Израильчүүдийн тэр нүглийг дурдан онцолж байгаа. 호세아 1장부터 3장까지는 이 고멜의 음행죄를 통해서 그 이스라엘 백성들의 그 우상 숭배를 고발했습니다. Аа энэ Хосea номын бүхэлдээ Израильчүүдийн ингийн нүглийг Хосea номоор дамжуулан бурхан онцолж байгаа юм байна. Зөвхөн 4-р бүлэг биш шүү. 그런데 4장부터 14장까지는 이제 고멜을 통하지 않고 하나님이 직접적으로 이스라엘 백성들의 죄를 고발합니다. За тэгээд энэ Хосea номын 1-ээс 4-р бүлэг 1-ээс 3-р бүлэгт нь Гомерийн тэр завхарлаар дамжуулан Израильчүүдийн нүглийг харуулж байгаа болоод 4-өөс хойших бүлэгт 사장 이후로 4장부터 14장까지 4-өөс 14-р бүлэгт нь 어떤 걸 보여주신다고요? 그 이스라엘 백성들의 그 죄를 직접적으로 고발하신다는 거예요, 하나님. 4-өөс 14-р бүлэгт нь тэр Израильчүүдийн нүглийг ингээд шууд утгаар нь ямар байгаад бурхан хийлж байгаа. 자, 1장부터 3절까지는 그 호세아 선지자의 아내 그 음란한 여인 고멜의 죄를 통해서 이스라엘 백성의 죄를 고발했지요. 4장 1절에서 아니 1장부터 3장까지. 1-ээс 3-р бүлэгт нь энэ Хосea номын 1-ээс 3-р бүлэгт Хосеагийн эхнэр Гомер завхаарсан тухай гарсан. 그러나 4장부터는 하나님이 직접적으로 이스라엘 백성들의 죄를 고발합니다. Тэгээ 4-р хойш бүлгүүдийг харах юм бол бурхан тэдний тэр Израильчүүдийн нүглийг яг шууд утгаар нь ямар байгааг хэлж байгаа. 그 이스라엘 백성들의 그 죄에 대해서 아주 자세하게 구체적으로 고발하고 책망하고 있습니다. Тэр 4-өөс хойш бүлгүүдийг харах юм бол тэр Израильчүүдийн нүглийг маш тодорхой нарийн ямар болохыг нь харуулсан энэ тэмдэглэл юм аа. 특별히 그 4장은 그 이스라엘 백성들이 종교적으로 도덕적으로 그 타락한 것을 법정에서 고발하는 형식으로 지적하고 있습니다. За ялангуяа 4-р бүлэг нь тэр Израильчүүдийн нүгэл нь Израильчүүдийн 법정에서 어떤 식으로 말한다고요? 법정에서 그 죄를 고발하잖아요. 법정에서. 예. 그 사람의 죄를 낱낱이 다 법정에서 검사가 다 이 사람 무슨 죄가 있고 무슨 죄가 있고 다 법정에서 그 사람의 죄를 다 드러내죠. Тэр шүүх хурдлын шүүх хурд дээр тэр гэмт хэрэгтэн ямар
нүгэл үйлцэн ийм нүгэл үйлцэн ийм булаа хэрэгтэй байсан гэж ингэж яг тэгж хэлж байгаатай адилхан ийм хэлбрээр израилчуудын нүглийг харуулж байгаа юм дөрөвдүгээр бүлэг нь. 그리고 이 법정에서 그 검사가 그 죄인의 죄를 다 고발하듯이 하나님께서는 이스라엘 백성들을 죄를 다 이렇게 낱낱이 고발하고 지적하고 있다는 것입니다. За тэгээд тэр прокурор нь тэр нүгэлтэн одоо тэр хэрэгтэн шүүхийн үйл явдал дээр ийм одоо хэрэг үйлс яасан гэж яг шүүх үйл явдалтай адилхан хэлбрээр тэр бурхан израилчуудын нүглийг израилчуудыг ингэж шийтгэж байгаа, шүүж байгаа тухай дөрөвдүгээр бүлэг маш тодорхой. 그 사람들의 그 байгаа. 이스라엘 백성들의 그 죄의 근본, 죄의 가장 그 요인, 범죄하는 그 요인의 그 원인이 뭐냐? 그걸 고발하고 있는 거예요. Тэр израилчуудын энэ нүглийн хамгийн тэр их үүсвэр нь их үндэс нь юу болохыг харуулж байгаа юм 그것은 바로 6절에 나와 있는 말씀이 바로 그겁니다. 6절, 4장 6절에 나와 있는 말씀이 바로 그거예요. дөрвийн 6 дугаар эшлэл байна. 내 백성이 지식이 없으므로 망하는도다 하고 고발하고 있는 겁니다. Дөрвийн 6 миний ард түмэн мэдлэг дутагдсанаас болж устгагдсан гэсэн. 내가 지식을 버렸으니 나도 너를 버려 제사장이 되지 못하게 하겠다는 것입니다. Та нар мэдлэгээс татгалцсан учраас би ч бас та нарыг миний тахилж байхаас татгалзах болно. 자, 이와 같이 하나님은 4장에서 이스라엘 백성들의 근본적인 죄, 자, 근본적인 죄가 바로 4장 6절에 나와 있는 그 말씀입니다. За тэгвэл тэр израилчуудын нүглийн тэр гмийн их үүсвэр нь энэ 4-ийн 6 дугаар эшлэл дээр гарч байгаа энэ утга агуулга юм 자, 그래서 이 호세아 4장을 두 단락으로 우리가 구분할 수 있습니다. 4장을요. 4장을 두 단락으로. За тэгээд энэ дөрөвдүгээр бүлгийг хоёр ийм утга агуулгаар хувааж болох юм. 첫 번째 단락은 이스라엘 종교 지도자와 백성들이 모두가 하나님에 대한 지식이 없다는 것을 고발하는 내용입니다. За тэгээд эхнийх нь утга агуулга нь юу гэхээр израилчуудын шашны удирдагч нар ба ард түмэн бүгдээрээ бурхныг мэдэх мэдлэггүй байсан. 1절로 10절까지입니다. 1-ээс 10 дугаар эшлэл. 두 번째 단락은 하나님에 대한 지식이 없는 결과로 인해서 나타나는 여러 가지 범죄 행위들을 고발하고 있습니다. За тэгээд хоёр дахь утга агуулга нь юу гэхээр тэр бурхныг мэдэх мэдлэггүйгээсээ болоод үйлдэж байгаа гэмт хэрэгүүд энэ тухай өгүүлсэн байгаа гинэ. 이스라엘 백성들이 하나님을 아는 지식, 그 율법을 버림으로써 결국은 많은 범죄를 행한다는 것을 보여주는 거죠. Тэр израилчууд бурхныг мэдэх мэдлэг болох тэр хуулийн үгийг орхигдуулан хайснараа олон гэмт нүглүүдийг үйлдсэн юм 그래서 오늘날에도 이 하나님의 말씀을 무시하고 이 하나님의 말씀을 버리면 결국은 사람이 망하는 것입니다. За өнөөгийн нөхцөл байдалд ч ялгаагүй бурхны үгийг хайж түүний үгийг орхих юм бол сүрэх болно гэдгийг биднэрт харуулж байгаамаа. 그래서 호세아 4장은 그 하나님의 그 고발, 하나님이 직접적으로 이스라엘 백성들의 죄를 고발하고 책망하는 말씀으로 기록되어 있습니다. За тэгээд тэр бурхан израилчуудыг хэрхэн буруутгаж байгааг энэ 4-р бүлгээс хоошоогоо
маш тодорхой бичсэн тэмдэглэсэн байгаамаа. 이것은 당시의 이스라엘 백성들의 그 사회가 얼마나 부패하고 이 타락했는가를 아주 심각하게 보여주는 그런 내용입니다. Тэр тухайн үеийн одоо энэ Хосеагийн үеийн тухайн үеийн Израильчүүдийн тэр энэ нөхцөл байдал нь ямар их ноцтой завхарсан байгаагийн илрэл юм аа. 그 이스라엘 백성의 사회 전체가 종교적으로, 도덕적으로, 그 윤리적으로 완전히 타락했다는 것을 경고하는 거죠. Тухайн үед тэр Израилийн нийгэм төдийгүй тэр тэд өөрсдөө ёс суртахууны хувьд ч бүрэн завхарсан байгаа юм аа. 그러면서 회개, 이제라도 너희들은 회개하고 돌아오라는 것입니다. Тэгээд та нар одоо ч батугай эзэн рүү гимшиж түүн рүү эргээ. 그러면 그 멸망에서 구원받을 수 있다는 거죠. Тэгвэл тэр үхлээс аврагдах болно. 근데 이스라엘 백성은 끝까지 회개하지 않습니다. 돌아오지 않습니다. Харин харамсалтай нь Израильчууд эцсээ хүртэл эргэж ирээгүй, гимшдэггүй. 결국 그들은 하나님의 말씀대로 완전히 그 이스라엘은 압수로 BC 722년에 압수루에 의해서 완전히 나라가 멸망당하고 또 포로로 끌려갑니다. Тэр нь яасан бэ гэхээр тэд манай эртний өмнөх 722 онд Ассирчуудад ядлагдан боолчлогдож цөлдөгцсөн. 그럼 호세아 4장의 대지를 말씀드리겠습니다. 예. 대지, 첫 번째 대지, 그 이스라엘의 죄에 대해서 1절로 5절. За энэ дөрөвдүгээр бүлгийг юу гэж сэдэвлэж хувааж болох вэ гэхээр 1절로 4절 5절. 1-ээс 5 дугаар ишлэл Израильчүүдийн нүгэл. 자, 두 번째 대지는 하나님을 아는 지식이 없으므로 버림받음. 예. 몇 절에서 몇 절? 6절로 10절. За хоёр дахь сэдв нь болохоор Бурхныг мэдэх мэдлэггүйгээсээ болоод сүйрсэн нь 6-аас 10. 세 번째 대지, 깨닫지 못하는 백성은 망한다. 11절로 14절입니다. За гурав дахь сэдв нь ухаараагүй ард түмэн сүрэх болно. 11-ээс 14. 자신들의 죄를 깨닫지 못하고 이렇게 계속해서 불순종하게 되면 망한다는 것입니다. Тэр өөрсдийн гим нүглээ ухааралгүй явсаар байх юм бол эцэстээ сүрэх болно гэдгийг хэлж байгаа юм аа. 11절로 14절입니다. 10-аас 14. 네 번째 대지, 이스라엘의 음행과 그 유다의 범죄에 대해서 15절로 19절까지입니다. За 15-аас 19-р ишлэл дөрөв дэх сэдв нь Юда의 범죄. 네, 유다의 범죄, 이스라엘의 음행. Юдагийн нүгэл Израильчүүдийн завхрал. 자, 이제는 그 이스라엘 음행죄를 떠나서 유다의 범죄까지도 이렇게 언급하고 있습니다. За тэгээд Юдачуудын нүглээс гадна бүр Израильчүүдийн тэр завхралын талаар бүр авч үзсэн байх нэ. 15절로 19절까지. 15-аас 19. 자, 그러면 첫 번째 대지, 이스라엘의 죄. 목사님 이제 시간 5시 됐는데. 어? 5시 다 됐는데. 아니지, 오늘 저걸 우리가 좀 늦었잖아요. 전 다음 시간이 이게 약속이 있어서. 다음 시간에 약속이 있어. 예. 그러면 여기까지, 그러면. 자, 그러면 오늘 이거 호세아 4장 그 대지까지 공부했습니다. За өнөөдөр Хосеа 4-р бүлгийн сэдв хүртэл нь харлаа гинэ. 자, 그럼 다음에는 그 이스라엘의 그런 죄에 대해서 이제
구체적으로 우리가 호세아 4장을 통해서 공부할 겁니다. За тэгээд дараагийн хичээл дээр энэ 4-р бүлгээ 음, үргэлжлүүлэн харцгаая. 자, 기도합시다. Залбирая. 거룩하신 아버지 하나님, 오늘도 호세아 3장, 4장을 공부하고 있습니다. Ариун эцэг бурхан минь ээ, өнөөдөр Хосea 3-4-р бүлгийг харлаа. 이 하나님의 말씀을 저희들이 들을 때에 정말 이 말씀이 살아계신 하나님의 말씀으로 믿게 해 주시옵소서. Бид таны үгийг сонсохдоо үнэхээр амьд оршигч бурханы үгээ гэж сонсон итгэхэд туслаач ээ. 이스라엘 백성들이 하나님을 아는 지식을 버렸다고 했습니다. Израильчууд бурханыг мэдэх мэдлэгийг хайсан гэсэн. 그걸로 인해서 이스라엘 백성들이 많은 죄 가운데 결국은 멸망을 당했다고 했습니다. Түүгээсээ болоод тэд маш их зовлон бэрхшээлийг туулах болсон гэсэн. 우리가 이 말씀을 버리지 않도록 이 말씀을 잘 마음에 간직하고 하나님의 말씀을 잘 순종해서 우리가 하나님을 알게 해 주시옵소서. Бид таны үгийг зүр сэтгэлдээ сийлэн таны үгийг ямагт дагаж явахад та туслаач ээ. 다윗처럼 온전한 마음과 기쁜 뜻으로 하나님을 잘 섬기게 해 주시옵소서. Давидтай адил бүх зүрх сэтгэл оюун ухаанаараа бүх хүчээрээ эзэн бурхныг дагахыг хүсэж байна. 그리고 하나님을 기쁘시게 하는 그런 다윗의 신앙을 갖고 우리가 하나님의 일을 할 수 있도록 도와주시옵소서. Тэгээд бурхны таалал нийцсэн Давид шиг итгэлээр таны ажлыг өөрч дүүрэн явахад туслаач ээ. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. Амен. 예.